Akhirnya saya datang di sini. Namanya apa? Nasi goreng kambing kebon siri. Oh ya. Nasi goreng kambing kebon siri. Ibu di sini paling enak nasi goreng. Oh, oke. Paling enak di Jakarta atau di dunia? Di Jakarta. 어디까지 있어? 저기 끝에까지 있는 것 같은데, 사파이브 중. 와, selamat makan gitu. Ya, di Korea Selatan. Ayo. 그냥 뭐 일반 나시고랭이랑 비슷한 것 같은데. 같이 먹는 거예요, 이거랑? 한번 먹어볼게요. 훨씬 맛있어요, 훨씬. 맛있어. 이거랑 같이 먹어야 되네. 그리고 양이 진짜 많아요. 아, 이거 뭐라 했지? 이름 까먹었어요. 아짜, 빠짜? 빠짜르랑 비슷하네요. 은빙. 뽀골. 듬복. 이거 여기 이렇게 먹죠? 위에다 올려서 먹네? 무슨 말이니? 그치? 아, 왼손으로 먹었다. 아니야, 왼손으로 먹으면 안 돼요. 너무 맛있다. 은악방은 진짜로. 와. 근데 확실히 이거랑 같이 먹어야 돼. pasti makan sama ini. Pacar. Kayak pacar. Yang makan bersama lebih enak. 사랑해요. Pacar dan acar. Ya, tapi saya tanya ke kamu masih bisa Bu usaha 8,5. Kalau kita saya nyari di internet kan 1,4. Jadi saya bisa nanya. Wow, daging ini lembut banget. Masuk. Nasinya tidak begitu berbeda dengan nasi goreng biasa, tapi sama pacar ini, acar, iya tahu. Acar ini, asurasi, enggak, cocok. Serasi, ya. Susah. Ibu tertawa. Berapa lama di Indonesia? 5 bulan di Indonesia. Sebelum ke Indonesia udah belajar bahasa Indonesia di Korea? Enggak, baru belajar di sini. Mulai belajar. Kalau jurusan apa? Jurusan ini bukan jurusan, ini untuk pipa. Program untuk orang asing. Karena kan di budayanya ya. Ya, budaya dan bahasa Indonesia. Saya bisa mengerti semua. Jago. 양파, onion. Bawang merah. Yang kecil kan? Ya. Masuk 이거. Sama nasi goreng kambing ini satu teh manis. Harganya totalnya berapa? 49. Akan mahal. Iya, tapi porsinya banyak. Ada setengah porsi. Oh. Tapi setengah porsi pasti tidak kenyang. 여긴 고기가 되게 많아요. Wow. 이거랑 진짜 다른 것 같아. 나시고랭, 그냥 나시고랭은 달라. 맛있어. Ini sejak kapan? Permisi, Mas. Ini sejak kapan? Tahun berapa? 1958. 우와, 이 자리에 여기.
대박이다. Kete yang kemarin kita makan bakmi kan, ini juga terbuka sejak 인도네시아에서 약간 유명한 빨링 에낙 되려면은 적어도 한 60, 70년은 돼야 되는. 원래 이렇게 길거리에 있는 음식이 진짜 맛집인 데가 많잖아요. Ada banyak komen-komen kalau di warung tenda atau jalan-jalan lebih enak. Iya, saya setuju. 그쵸, 이렇게 이런 이제 길거리에서 먹으면 노래도 들을 수 있고 페스티벌 suasananya hangat. 신나네. 재밌는데요? 몰에서 밥 먹으면 이런 거 없잖아요. 아, 진짜 맛있다. 다 먹었어요. 아, 이거 먹고 배부를 줄 알았는데 지금 딱 배도 안 고고 안 부르고. Kalau makan ini aja bisa sedikit enak, tapi sama ini acar. Iya. Iya. Bisa setengah. Bisa makan. Bisa. Oh, 나왔다. Iya. Hati kambing. Wow. Ayo makan. 고소해요. 구리구리. 소스를 듬뿍 묻혀서. 야, 근데 간이 진짜 크다. 근데 망은. 와, 이거 진짜 맛있다. 왕이. 오, 얘가 향이 진짜 좋아요. 야, 여기 사태감이 진짜 맛있다. Aku lebih suka sate ayam daripada sate kambing. Tapi sekarang ubah. 이게 진짜 더 맛있어요. 사테 돈바? 램. 사테 돈바. 맛있네. 사태 깜빙인데 진짜 맛있어요. 소스. 근데 그거 알아요? 그 인도미 아방 아래 그거 먹고 나서부터 매운 거 먹어도 별로 안 매워요. 이제 매운 거 좀 잘 먹어진 것 같아요. 아, 사태 깜빙 먹을 때도 이거 줬으면 좋겠다. Tapi udah selesai. Iya, udah habis. Ini 배부르네. Aku tahu kenapa di sini legendary, memang enak. Jadi hari ini saya coba makan nasi goreng kambing Kebon Siri yang legendary di Jakarta. Sampai jumpa di video berikutnya. Annyeong.